Bafethu awukwazi ukuzisa umuntu wesilisa ube ufeba lo muntu makhe sinothongo lo muntu umkhatha nesidalwa sakubo lo muntu uyambulala isidalwa umuntu wesilisa sifuna ukuthi ahlezi endoda eshamthe sibona ke indoda esinothongo ukuthi ayiphili isikhathi eside nathi sina abantu besifazane sinomthelelo bantu besilisa uma umuntu wesifazane umthanda wamlobola wenzani ungakhaleli lokho uthi uyakushiya abantu abadala ogogo namakhehla baphakela umuntu ongcolile ninokukhala manishiwa abantu besifazane basuke bekhishwa zidalwa zeni bobonga makuhamba unondindo emzini kayihlo uthi ngiyabonga bogogo ngizoyiqala phansi impilo ningabakhaleli nina benganiphekela nina ekhaya kodwa izalukazi amakhehla azikudla ukungcola ngoba mayiphume yolalwa yenye indoda iphinde ezongena la ekhaya nensila yokungcola usuke engagezanga ndawo so vele isidalwa sizomkhipha sengiyadlula lapha awuthi ngikahle insizweni nina abantu besilisa la ne-wrong khona ufuna uyithathe mezophilisa miyayiphilisa uyiyeke lani nabantu besiseni iphambanisa khona ukufika uthola umuntu okuthandayo umuntu okubekezelelayo umuntu mhlawumbe ohlala kini noma wakho uyaza umqedile ukumlobola akuthande futhi adlala idokufela kade ingane akwenze konke ngazuthi umfazi ngathi ngishadile bese ufika ujola nami egoli ungibone ngise-fresh ungibone ngiphephezela kanjena ungibone ngisakwazi yabo ukuyijikela nje phela nami ngisukuma ngithi ngiyasukuma nje ntombi mntaka mangihlabu kanje ngiwele endodeni yabo so bese uthatha undoni ubona hawu undoni ugqoka ama-brand uthi undoni washa nginotaki lwami nami khona la ngiphuma khona nami engishaya khona nami ekhaya nginenkinga nami nje mangiza kuwena ngikubonile wani zokungishela mhlawumbe ugqoke i-uniform yase-Transnet niyazi thina amantombazane siyakwazi ukuqoma i-uniform yakho noma siqoma usikhiye semoto singaqomi wena sibhajethe ngawe singakaniki uthando bafethu bese-ke uma usuthole mina usuyakhohlwa umuntu wasekhaya okuphethe osuka naye kude okugadela umuzi wakini okugadela uma wakho kusela uma wakho ekliniki usunaka mina usuyalenza iphutha lokuthandana nami mina ngenyanga ngipha 2000 umuntu wasemakhaya umupha 700 lo muntu osekhaya udlala istokfela ngoDisemba uzofika namabhodlela kagologo kuphela nkosi yami yena uzidlalile istokfela ufika udakiwe nakhona lapho uyohlangabezwa wena njalo uma uzoya emakhaya uyalindela kuthiwa ubhuti omdala uyeza ngoba bakwenza isilima abafuna ubadakisa wena ngoJanuary uma usuhamba uyaboleka imali yini niyuzwa yithina amantombazane nini thina amantombazane sinobuqola bethu esikufundile ukuthi umuntu wesilisa siyanazi ucansi niyalithanda uma ufika ngizoshaya zonke izitayela zesigebengu ngize ngithi ngibophe ngozankosi musu ngesikhathi usubona lo nto kumina uyakhohlwa umfazi wakho khoza umfazi wakho uhleze enza isitayela esisodwa inkinga lesitayela senza yilesi asifundiswa wena sokubheka phezulu wena ufuna i-dog style inkosikazi yakhe akayazi niyabona nithi abantu benu nibaphanisha ngokufebe nifunde emadrobheni bese nize nokufaka emakamareni asekhaya number 2 umfaka kanjani umuntu ojola naye endlini elala unkosikazi wakho ngoba mangingena uhlezi ungitshela ukuthi ngingafoni khona umfazi ngizongena ngazi ukuthi ngizokhipha lo mfazi amantombazane ayathakatha azofika achela izinto embhedeni atshontshe izinto zankosikazi wakho bafethu nkulunkulu wami